I ljudi, prije ovog klipa zamolio bih vas da se svi pretplatite na kanal, pošto sam vidio da vas dosta klipova mojih gleda, ali da niste svi pretplaćeni na kanal, tako da brzo svi se pretplatite na kanal, lajkujte ovaj video, probamo na ovome video skupiti 1000 lajkova, tako da i ko hoće neka me zaprati na Instagramu, tako da to je to i idemo u video. Pozdrav! Kako je fin dan danas, odo ja sad malo sjest pa onda se igrat. Alo mali, šta si ti tu došao sjest? Jel ti znaš da ovdje ne smiješ biti, da sam ja ovdje glavni baja ovdje? Ja ću ovdje bit kad ja hoću, a ti dečko nauči se malo pričat. Šta pričaš mali, ko ne zna pričat, šta pričaš ti? Sad ćeš dobiti plesku. Oj, neću više, ode ja odavde, ode ja. Šta sam ja tebi mali rekao? Da razgovoriš odavde, sljedeći put kad dođeš dobit ćeš šaku, a ne plesku. Ljudi, imam ja ideju. Ej dečko, aj vam, trebam te nešto. Šta je dečko, reci šta si trebao? Dečko, ja se mogu klat da se ti sa ovog tobogana ne smiješ spustiti. Ko mali, ja da ne smijem? Pa ti nisi nikako normalno, ali baš nisi nikako stvarno normalno, ja ne smijem se ovoga spustiti, ja se spustio nisam imao 10 godina, sad ćeš vidjeti. Dečko, ja ću tebe ovdje čekat ako bi slučajno pao da te uhvatim. Mali, kao što ćeš ti mene faćit? Haj biješ tamo mali, se nisam sad satro tu. A ljudi, kako mu čovjek spuca. Jezik oteko. Ještě neće nikog tjerat s igrališta. Aj, braće. E to ti je za sve ono što si mi uradio prije.